ding di collection clear tu te in zafa in zibai kabu ka chu kan channel te ila subscribe lo ni chuan min lo subscribe turin kan in so me ole when he January ni sompali sang ni sum ni le panga ania district hospital sia ha doctor le staff te demna anasa maya ni zan loka khan tlangwal lainat tak mai Daniela thi na le aboral na chungchanga khan achung te an lom lo thu le an lung oi lo thu te kan ron aw chwa pui to a zanina po hian sia ha district hospital ngeya until ton shang te le lung oi lo na an ron thlen shang te ron chiar chwa ron ti chwa le kan tum do na kan video te atira changa top thlenga minaw ngai thak sak le turin kanin ngen le ngala ti chuanin hetiang lampang siaha district hospital kherlo po sarkar na thok civil hospital shang te chunga kan mangai kalta te doctor te emo na thok te film kholo wanga kan lo chan tak te aw chua soi chwa hi acha ema chuwang chuan comment section a khwanin group link karon pindona khatiang ang soidu shim emo kan channel WhatsApp group lama omdu shim tan khan a join the ni ti kha tuma kan ron nei nge ole tuna chuan siaha district hospital staff te chunga lungoi lo shang te an mani ton nge an ron vom khom hi an thu le hlai lo ngai thate ang run vom khom tu te hi an ming le an ni na kan ron soi chwa kher don lawani ti khamilo sha sakula ke mani ton nge kan soi ve ange kan pa pumna nomlawa wangin siaha civil hospital a kan tlan chawa kanin chaklok ani e casualty a kan luta ma se nurse le doctor te khan doctor mingkau sak dulawin clinic a kalru minti a chuti hun lai chu thimhlim te daruk borvel ani e doctor on call anom lawami kati in kan call theila clinica kalru mintilea thi kan la du bik si lawa wangin rasu nwaya clinic lampanin kan kal lea sia ha kho hau chuan an sia ang bastan lama doctor clinic chu kan vapana minlo admit awangin hospital lam kan pan lea casualty a doctor le khakingin kan luta minlo admit du law lea khumruwa ka omlaw mintile tlata ka thin rim ve to bok nen nurse haunian chuan in bak kain kanin hial ve hlak boka kanin hialai tak chuan maratong mangdam law hanlaw kala doctor mingkau sakru anti rwalin an phone ngala doctor po lawkalin ayen fia ngala ka thin rim awangin doctor lawkal po chu poisa lawin warta ka tlan chawa khumruwa ka omle omlaw ka vaena khumruak po alo omnual ma se nurse hau khan khumruwa ka omlaw mintitlat sia kan pa na tuarnen ka chi ai boxi ka thin rim boxi kha ka buai noi to mai ani kan pa khan nursing home a chuk mayang motor wachang ro minti a rasu noya bok chuan ka chang le ta a kan tlan tha kanin admit ta ani tun thleng hian siaha kan chawa kan damlo pon damduin pan hi kan she tla to chin pan ai chuan lungtlaya ho thaka in entir kan du jok chin siaha hi medicala an chhati hi ka soi ve du ani tlem chuan kalo bel vele lokanga damlo thau thliar bik nei lo hian angkhat vikin enturin ka ngen chi u ani aron ti a arap thak hle mai indu sakna anti sangin an penati po asha hle maya adutlia kan kal le ngalang panina chuan siaha apiang le selian chuan natna serious a chuan longtlai emo aizol hospital kan pantlang puizel siaha hospital chu thoktu te anin thlada ema tlang shilenga ba kan pandu lauti in siaha khachunga mi nge hian aron thon boka pathumna chuan siaha civil damdoin te chu sub center lian chiang chawalo mani inti changkang ve deulo phai chuan melin azirin an ngai sakin an ngai sak lowang cheu ti deuh makan ngai chungtla karana dorlo chuan innun nakha an hlut ve lem lo tunle sha thi ka nei ve nge yalom lungtlai hi kan pan deuh sham thingtlang khwa te po in mani khan hospital cha te khan an thlanga an te na hi hospital la thar deuh loman nge engtia loman dong thengi an ni ti te po hi ngai twa tur om jak ve deuh te se an private clinic a te hian doctor hau hi anom tamma ma inen tir hun an kal ngai lovin an tlai zia
an private clinic ale ECM hospital a ero an active chale MMA site in khama sarkar na hi an mangber ni na lang aron ti vele boka palina chuan siaha civil hospital ka move dan kan sui venge athok tu chen khat kan mel shat kholaya kan biak thei hospital chunga in muam up tlak biak chat ngam lo an uma aboi thak chin khop mai damdo in polite lo ber zingami ani mai thei aron ti velia tuna kan chiar china ringot po khanin ni khat CM5 lemami kha angai rum mai kan chiar zelang pangana chuan doctor tele nurse thiam lo wang liawin kepon siaha district hospital a kan fatir piang hlim kan chan ve to fatina na chu nikhat leka upama ni se riru anadu khop mai nurse tela chu naute chalaun deu ni a kan sha ta kan kawa piangin in thlashun om khopin mel him lo milo mule ze le ngala soituratam ka soitam lo mayang aron ti vele a tunlaya chuan hei media te lo chak to a hetianga nurse te an vin lutuk man layan soichin civil nurse ho chu pia kan shiomanti te kha tunlaya hi chona wang to veu ni ten kan sha a ke mani ton china po masila siaha district lampang nurse te hi chuanin man da son vaklawa an la man lai hle ani ti kharil ruwa khan ron om ve a adang kan chhar chhun zom leang tuna kan ron chhar chhun zom le tur po hi naute chan thawania kan naute thlariat mi po ICU wa oma anat nan shemai thei si lawa minri farru kati lain andu si lawa TB anyang hanti a damdoite min perisa kan naute kan chan pha siaha civila hianin entir to su aron tivele thlot maya adodlia chuan keima fanu po hi thinlian le malaria in adam lawa siaha district panin kan local pui ve shama ma se doctor omlawangin nurse hau khan ICU wa da turin minti a jip te kha an khaya khami jip an khaya wang khan anure laute a kan chanta a doctor kha omni se heng thil zong hi kan ton karing lauti in afanu a chan thu aron soiboka adotlia chuan daniala boral na chungchanga anaw chwa na hian ra cha chwange ro se ke mani thil ton nge kan zebvenge ti in thuma aron neya siaha district khobula kan nia December ni sang ni somni pali khan kan unaw pa hi motorin na accident a kan khonai PHC a kan kalpuya astiaring a in sona da wangin thi in alwaka na ti mawangin siaha civil hospital a hian minri fara zandar khatle min som nga vela kan thlinga PHC achang chwa min phone lok sakawangin casualty a nurse pahnih chu anlo oma amairo chu kumruwa kan nei lo nursing home a ICU wa valudu min te dadai maya kan shil a hei angreng casualty khumpo kha arwak dul boxi a ti chuan jingdar ni le chan vela chuan nursing home ICU wa chuan kan luta a ultrasound ti angai dona naktu ka kan tiang hanti a ti chuan ICU room po na chuan kan chutlei war ta phota atuk aloni a dar som vela chuan damlo dang ompui tu te kal tlangin nurse duty nena chuan ultrasound chuan ti to em enge kan din mun ti kan hanzo chuan kan ti chep to ti in min lo changa chutiang ani ta ka chuan kan ngak le ta tlot maya ICU wa chuan an din mun vasha reng thei ni hek lo le chunu dar khatle min som thum an hial to nurse duty in thak tur kal tlangin ultrasound chu ti anai to em tin kan zota doctor alahman law ti chu kan chhana don anile ta fo mai kan bei dong tat set to a hetiang ani chuan a thi tak main oxygen nen po long tlaya chuk mai ang ti in ngai dan kan nei to a za po don lavin dor kan kika long tlaya kan kal mayang achule ambulance po kan mang mayang kan titaringota chuti ni chuan kan ri far mayang chu minti veta a ma se chuni nuwa po chuan honrei tak kan langa ka dar nga le min som panga vela chuan min chhuat thei ta chawa manmo takin kan chhuaka very lam marbot kan beloka
kan chung te chung kwa in min lau moka ti chuan dar sari vela LCMC longtlaya kan luta a anin CT scan min lau ti sak thuaya rizala alandanin aril alo thlera ala alo thler boka apuma thi alo tling bok hi alo ni a ti chuan min zai ta ngala December ni thum sang ni somni pali zana lut kha December ni som thum pakhat sang ni somni palia in lama jesing chun zom tori min chwa thei ta cha ani ka ngai to le ta siaha khan zan khat cha po lo riak le ta ila mishing kanin chan ker hi karing lau ti in aron ziak kha deu dwa maya chiar swalol ema thu ziak ten sei chuan kan lo chiar bahla dewani chuan imisha thiamna karon dil ni ro se adut lemi ero hi chu tlemin arei deuh hlek to a ma se natna chilte ani wang hian lung oi hi har ema hetia kan soi chwa ti hian kan lo thol ve china chu wang chuan kan chiarange Sangni parukum khan siaha civil hospitala kanaw nei chumzet khachu mombati hnuaya naw kaneya inverter po anla nei law anru bau zelani chu fapathum na min hliam na sajia le nurse duty ten min hanwin na sajia kha o ka thei ngil thei law jingdar khat vela kan pa in mombati leitur azong kwal aron tv boka an leinat hle mai adotlia kan kal le ngalang adutlia chuan keipo hian siaha doctor te chunga hian kalung oi thei bik law soitur tam taka om kapa ka u ka pu le ka putia mi palingot ka chana sin ka unaw pa kha akut entir turin kan kala ti chuan an law admita jip an law khaya khata chang khan ka u kha anazwal ema ICU wa mindi fara ti chuan zan khwa in chi om atwar tok toka atuka ventilator kan thok tiranga nimhlum kan pe anga ti chuan azia mayang ti in doctorin min shila nimhlum an pe ka changa reilaute a ka u chu kan kai thauzo talo ani karil ru hi anangoi ngoi tun thleng hian ka thei ngil thei law anna tak zetani kan damna tur emoti in kan panve a ma se kan thizel hi ka shathiam lawin anna ka ti tak zet aron ti a alainat om khop mai kan soi zau zel chuanin video tia thui don sia adutle kan chhale ngalange siaha civil damdo in so kumsang ni som pathum kuma kan nu naute apum chunga thisa to chu harsa takin an shin chwati ra changkhan kanel to lo reng reng siaha mi puite u indam lo chuan longtlai lo panzel ru siaha mi puite tanwal a hun to tun chau hi ani to lo nia ti in an ron thon vele boka adotlia chuan an mual pho har ma mani keipon kamit nge in Christmas ma khan ka mua casualty ange mai nulamel thatak mai po kha doctor alokal theilawa atho aha takzeta doctor anbei se kha mutur om reng reng law siaha mi puite tan hian la om takan ni anin enfia law chuan on call doctor kau thein anom law chuan enge omzia ni ang siaha mi puite le aram mi nge ti hian inram ta na tha chu voice nei ngam a hun to Longtai District Hospital le LCM Hospital di kwan na satakin ma min son santa a beltlak po ania tam tak chu longtai panin anom mek zelani ati in thanhem ngai thu atop lama aronda boka ole atop bera chuan serchi pa po doctor an chudon hantia nilengin kan nga ka ma se nilengin ron kal law aizon nan che amian man le an nan shelawa munile Darlia private a kakal le pha a lir thei nei lo te tan pan na le hun le tha a hekin a buai tha ka sin o tiang emema doctor te hian an nan shetalo hi enge omzia le sarkar hian enfia te se mi puita na om tur le mi puite ta na thamwa na tur ani ti hi anin shetur ani mi puithin rim na hi nakina chuan an la do zawngot angemo ti in aron soive boka ti chuanin kan video te athui lutuk lo nan kan lo du tok shi photanga tuna siaha district hospital care lo po hi athon zel theya comment section a khwanin group link karonda dona ta chuan thu thon du nei ti khan hinun join anga ti chuan hemi siaha district hospital hi tema soizaw ve kan dua entilal biak kima kan che the ome Mizorama boxer kan nei chatber te zinga mi ti la kan soi swal om lave
khami chungchanga pokhan nikum lama khan anupui achan ve ania Siaha District Hospital ange mai hian anzaya anzaina nu kha adik theilawa ti chuan anun na hialte tikhan ron chan ania entilal bekima po alainat ema tin anupui chante po fanau pangte nein tiang khana kalsan ania enti tikha chuan doctor tikhan ngaidam di lawma se anupui chante boral ta khanin ngaidam adu ema wang khan enti khanan ngaidam thuka aron puang ania kan sha theu karinga khami pokha Siaha District Hospital a thil thleng kha ania ma se heti hian kan ti tiang entilal biaki mate khan ngaidam ma sela mipui tam tak mitam takin nunna an chan bela dan hian an chunga hian rorel nge se ke chuan katia mishinga chuan Christian kan ni a mishing kan ni a in ngaidam na te po alo sang theya nima sela mitam tak nunna kan chan theya hetiang thil hi chu in ngaidam chin lo tiang u pathian ko ta ti han daila dan ko ta ti han daila in ngaidam lo teng u kan ti na kiya chuan ke mani chuan kan lo ngaidam po ni thei masi kan ngaidam na awang khanin mitam takin nunna an chan bil theya tuna pon chan bil zel ani a in ngaidam ngot thi thil chaber aniang em o ti kha indil ro khan lo ngai to veula tin hospital shang district hospital shang po ni sila heng thil tam takhi mi puiti han kan tuar hnem to tuna ron soi kher laute po hian in tuar ani ti kan sha chuwang chuan ngoi bau pui mai lau tur in fannu in fapa in mangai em nun na chan ta kha midang te chunga khan in thlen tir zel ani ti kha sha ula khatia ngoi tlat kha chuan ngoi tlat to lau tur ani heng thil zong hi aw chwa pui tur ani ti khan atop kan kharanga soidu nei te hetiang lampanga ronin thu ron thon du te inomani chuan WhatsApp group link karon da dona in lo join vek dorania kan video te tir changa top thlenga milaw ngai thak twan sakle wangin in zawa in mutui mangcha big le ria ule